no ndakwira atiri Nyokabi uhoro wa impeachment is a process uhoro uyu riri ugakinya bunge ri matua niho mageka atia magatwiro na Nyokabi ndona toraiga na njeo kana Nyokabi akwenda kubanga na njeo wenda kuria riu that you have said nduri urekira ri I understand todo to no na riu already ri it is in the public domain already thaini ni njikire na tauga 85 na ugatwika andu aingi ona ni guthietwo micemanio na todo ti ati ni thiri ona toima haha ri kuna micemanio itanitwo ta riu ni ndona mutongoria wake makia Azimio ni etana thainya o andu guthi magikaga ate makiaranagiria mucemanio ni guthi ni guthi mucemanio ndigugithie gugithikiriria no Nyokabi thikiriria uthikiriria he bata mundu arega akirietirwo koguo ri ndia guthie mucemanio tondu ndi haria bunge ri ndakuruhanio na mwahwa we wa Azimio we katiriri ona gutuya kurio maundu ma itakoragwo ngitikirania no ru mucemanio wetwo ri ni guthikiria tondu ndabatara tu o mato guthikiriria njoke ni apply my mind na maundu maria marerwo kundu kuriku kou tareke tugoria tiriri genuinely tondu mukoretwo turorete riu twatigia miaka iri ni kuga ni utungatite county-ini ya Nairobi ni kuga Governor Sakaja ndari undu mwegekite kuringana riu na aria marakira kumuhagura riu wi mwena uri ungiri wi kuotheini wa MCA utari urekira thairi utari uratwika compromise ri kana agatua matua make kuringana uria andu akarura marakimwira ri ni kuri maundu ungitira like mundu ugwitwo MCA wa Nairobi kwa andarunguru wa Governor Sakaja ona thegia ukoni urutite mau na governor angi ni ndiroka hau no kiugo kiu compromise no muhaka weherie o to uria Jeff no muhaka weherie kiugo giake Can government SMS? Jeff, the problem of this country is hypocrisy. Instead of Mheshimiwa talking the truth, he's sitting on the fence. Even the issues that are open in the public, black and white. No, mwesire reke gwire by the way no watuithania cira haha watu ndu urekira thairi hau ni twamenya na nikio twauga atiri to ni ngwirire kuringana uria waria ri ni tuona wendu ri mwena uriku wa kuhagura no niguo ndiga atiriri tondu ugire ona maundu urauga atiriri maundu mau maraugwo Nyokabi ndakwira ati nigetha nguthererie no wiriri gwikira thairi ri ni undu umwe riu ni ikinya rimwe no ngwiri atiriri cira uyu ndurathirira hau thairi-ini cira uyu ni ugatemanio bunge na kurehwo thitango nino neno na riu itua riria rigatuo kuu ni rio ria bata muno makiria ni turanyitana mundu gwitwo Nyokabi riu ni ikinya ria mbere na nirio tukwaragiriria muthe muhes yuma ria thairi already ni njikire ona mutire bunge already mwi recess na nginya tariki 23 na riria wanjira ndurekira ri cira wakwa no wahutha hariwe na ndarugama na wigana kuigana na ndamenya mwena uri rimo kurega wikira thairi kuga wi mwena uri kuje ni kuga we ni urauga Governor maundu makoragwo me matatu tukoretwo guku thikiriria Nyokabi maundu makoragwo me matatu na riria tuguikia riri tuguikia kura ukoragwo na gwitikira kurega no anyitana ni kuri ku abstain ni maigana matatu twi hamwe riu niki urenda guthingiriria mundu Mheshimiwa ni uregete tondu kuga ndwikirite ni kuga ndwikite atia ndakura atiriri gwitikira kurega na abstain nguria kiuria wa ku abstain na kwaga gwikira makoragwo maria classic muno nikio tugaga kwaga gwikia kura by the way ri yugaga already ni wacagura mutongorero kana ni wetikira maundu maria meki na nikio kwiragwo atiriri tutuithanagio ni kura ino na nikio riria wanjira nduri uraikia ri ndakura atiriri riu bara ni eka atia ni ahotha Shesheni hakuhe nawe.